بله راستا شخوا دما داوید ام بیشن بیلانچو کی پرمازن ای قضايا درکت هوله يعني يكش سدمي وقضايا جي هم عربي في مكرينا هم اف عربي قدوي زينون ددينن هم كسين قاصر ايجو عربا داجون جبوي جي يعني بشتي نقاش ما تعميمك درخست جبو فام جارة شخوا نتهني ترافيك في مجاري معني يعني هي بشن هزي اولكاريا هندرين حميجي تدنا شخوا حمله ام بيجن اجدوه دس بكريه دا انجام دا پر عربه هاتن گرتن پر عربه في مواجي هاتن بكرن يعني هدف اساسي جي قوم بكاربن راستي جي اولهيا في جواكي وجيانا في همولاتيه تخن سغلميه دا جبرغو راستي جي مجاري قزايا يعني حياه انسان دك خطريه دا يك شي جي ام بيجن يعني هم يك جي مجارين فيميه راستي جي بنغوازيا مش حميم اللي تراجو حميم اللي مرا على كاربي جبقو ام بكاربن و مخالفات ازاله بكن جبرغو راستي ترافيك تاني تيرناكي بيويستاغو ملتجي او وعي الجموي تشببي على كاربي باندام ترافيكيرا راستا يعني نهم الدوا خفتني خود جوجي مجاري فيمي مجاري كي اساسيه جبو اندام ترافيكي جبرغو پر زیده بویه یعنی دو قات زیده بویه دنوا و باجار ده جبوی جی ما گفت ام حمله که دست بکن جبرگو راستی جی ام بیشن اف کسی گو به شهاده جی داجون اف کسی گون فدرالیا جی دیدین اف کسی گو دوی زینون جی دیدینن راستی جی ام بکاربن دنتیمه که سری چه بکن بگشتی یعنی سیویل جی عسکری جی هر کس جی جبرگو جیانا وات که خطریه ده ام عربی هر کسی مخالفه به و به مخالفه ازاله دکن